Hello, my name is John Field. Hello, zdravo, moje ime je John Field. And this is my friend Paris. Ovo je Paris, moj prevodioc i prijatelj. This is the second talk in the series about the Holy Spirit. Ovo je drugo izlaganje u serijalu o Svetome Duhu. In the previous talk, we talked about who the Holy Spirit is. U prethodnom izlaganju razgovarali smo o tome ko je Sveti Duh. And we drew our understanding of that from the Bible. I naše razumevanje o njemu smo utemeljili na biblijskim tekstovima. But the Holy Spirit is not some historical understanding of God that we have. Mi videli smo da Sveti Duh nije samo neko istorijsko razumevanje Boga koje mi imamo. If you're like me, you want to know what is relevant today in the 21st century. Ako ste kao ja, onda želite da znate šta je relevantno i danas u 21. veku. Is the Holy Spirit relevant to a 21st century person? Da li je Sveti Duh relevantan za osobu savremenog doba? I wonder how we find the thought of God being supernaturally involved in our lives. Kako možemo vidjeti Boga da se nadprirodno uključi u naše živote? We are all born into some kind of a human family. Mi smo svi rođeni u neku vrstu ljudske porodice. Even if we don't know who they are. Čak i ako ne znamo ko su oni. My sister is 7 years younger than me. Moja sestra je 7 godina mlađa od mene. And she was adopted by my parents when she was 2 months old. I ona je usvojena od strane mojih roditelja kad je imala 2 meseca. In fact, I was the first member of our family to hold her in my arms. U stvari, ja sam prvi član naše porodice koji sam je držao u rukama. Fortunately, I didn't drop her. Na sreću nije mi ispala. When we were adults, some people knew that one of us was adopted. Kad smo odrasli, shvatili smo da je jedno od nas usvojeno. And they thought it must be me because my sister looked so much like my mother. I ljudi sa strane su mislili da sam ja taj koji je usvojen ili moja sestra liči na moju majku izuzetno. Maybe I looked a bit more like my father. Možda ja više ličim na oca. Actually, I still have more hair than he had. Ali još uvijek imam više kose nego što je on imao. But in many other ways, I was more like my mother. Ali u mnogo drugačijih načina sam ličio na majku. Sadly, you will just have to take my word for that because both my parents are dead. Nažalost, morate mi vjerovati na reč jer su oboje od mojih roditelja mrtvi. But just as we are born physically into a family, ali kao što smo i fizički rođeni unutar neke porodice, so we need to be born spiritually, as Jesus explains in John 3, verses 3 to 7. Tako moramo biti rođeni duhovno, kao što Isus objašnjava u Evanđelju po Jovanu 3. glava, stihovi 3 do 7, koje ćemo upravo pročitati. Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem, ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božjega. Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? Da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se? Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se nanovo roditi. The Greek word for again, as in born again, can also mean born from above. Grčka reč za nanovo, kao i nanovo u ovom tekstu, nanovo rođeni, može također se prevede kao i rođeni odozgo. In fact, it's from these verses that we get the phrase born again. U stvari, fraza nanovo rođen je utemeljena u ovim stihovima biblijskim. And in fact, it's become a phrase which has been abused in many ways. I, nažalost, postala je fraza koja je možda i zloupotrebljena na mnogo načina. I just read recently about some politician being born again nationalist. Nedavno sam čitao o nekom političaru koji je ponovo rođeni nacionalista. But if we use the phrase born from above, maybe
it gives us a better understanding. Ali ako razmišljamo o tome kao o frazi rođen odozgo, da možda to i dalje bolje razumevanje na šta se misli. And from these verses we've just had read, we see that the Holy Spirit is the person involved in this process. Iz ovih stihova koje smo pročitali vidjeli smo da je Sveti Duh osoba koja je uključena u ovaj proces. In John's Gospel chapter 1 verse 12, Evanđelje po Jovanu, 1. glava, stih 12. Jovanu, 12. A koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji, koji veruju u ime njegovo. and 13. I 13. Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga. When I look at this verse, because I am a mathematician by inclination, Ja kada gledam ove stihove kao matematičar po inklinaciji, I like to write these down as an equation. ja volim ponekad da zapišem ovo kao jednačinu. I'm fully aware that many people find equations very threatening. Imam u vidu da puno ljudi nalazi jednačine zastrašujućima, But this is not a threatening equation. ali ovo je nenapadajuća jednačina, I put, pitoma jednačina. I write receive plus believe equals children of God. Ja napišem prihvati plus veruj jednako deca Božja. I know two ladies that when they understood this said, I am a daughter of God. I poznajem dve dame koje kada su shvatile ove, rekle su ja sam u stvari Božja ćerka. So I make no excuse for using this equation Ja nemam izgovor da koristim ovu jednačinu. because in both cases it helped these ladies to understand what it is that we can become through receiving and believing in Jesus. Ja sam ove jednačine koristio objašnjavajući ovim damama šta one mogu da postanu prihvatajući i verujući u Isusa. And the work of coming into that understanding is the work of the Holy Spirit. I delo koje nas dovodi u to razumevanje je u stvari delovanje Duha Svetoga. But the Holy Spirit is also a guarantee that we are the children of God. Ali Sveti Duh je također garancija da smo mi deca Božja. In 2 Corinthians chapter 1 verses 21-22, U drugoj poslanici Korinčanima, prvo poglavlje, stihovi 21 i 22, samo sekundu, budite strpljivi da pronađem, evo ga, stoji napisano: a Bog koji nas utvrdi s vama u Hristu i pomaza nas, koji nas i zapečati i dade zalog duha u srca naša. and also in Ephesians chapter 1 verses 12 and 13. I također u poslanici Efescima, chapter 1 verses 12 and 13. 1, prvo poglavlje, stihovi 12 i 13, da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo napred se uzdali u Hrista, kroz kojega i vi, čuvši reči istine i evanđelja spasenja svojega, u kojima i vjerovaši, zapečati ste se svijetim duhom obećanja. Thus the fact that the Holy Spirit is in all who believe in Jesus as their Savior is proof that we are God's children. I mi u ovim tekstovima vidimo da Sveti Duh se nalazi u svima koji veruju u Isusa kao dokaz da smo mi deca Božja. It also means we are family with all of God's children. Također to podrazumeva da smo mi članovi jedne velike porodice sa svima ostalima koji su deca Božja. Whether we like it or not. Volili to ili ne. So Paris is my brother. Huh? Paris je moj brat. We don't have a choice Nemamo izbor. of who our family is in God's family, like we do not have a choice in our human family. Koje su članovi naše duhovne familije, kao što nemamo ni izbor koji su članovi naše ljudske familije. So that means that somebody who goes to a different church from me but believes in Jesus Christ, is filled with the Spirit, is my brother or sister. To znači da neko ko ide možda u drugu crkvu, ali veruje u Isusa i ispunjen je Duhom Svetim, je moj brat ili moja sestra.
the main mark of a child of God is that they are forgiven. I glavna odlika Božje dece je da je njima oprošteno, njihovi gresi su oprošteni. So in Romans 8, verse 1, U poslanici Rimljanima, 8. poglavlju, 1. stih, stoji napisano: nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu, nego po duhu. but what does it mean to be a child of God? Šta znači to biti Božje dete? Further on in Romans 8, verses 14 to 17, we read, Dalje u Rimljanima poslanici od 14. 8. poglavlje također od 14. do 17. 14 to 17. 14 do 17 čitamo: jer koji se vladaju po duhu Božjemu, oni su sinovi Božji. Jer ne primiste duha ropstva, opet da se bojite, nego primiste duha posinačkoga, kojim vičemo Ava, Oče. Ovaj duh svedoči našemu duhu da smo deca Božja. A kad smo deca i naslednici smo, naslednici dakle Božji, a su naslednici Hristovi, jer s njim stradamo, da se s njim i proslavimo. Thus, being brought into God's family, we experience the closest relationship with God, our Father. Mi tako, bivajući uključeni u Božju porodicu, doživljamo bliski odnos sa Bogom, našim Ocem. When we say the word Abba is like saying daddy. Kada kažemo Ava, Oče, to je kao reći tata. Many people seem to think that God is some almost unapproachable person. Mnogi ljudi misle pogrešno da je Bog neka nedostupna osoba. And sadly, some human fathers are a bit like that as well. Nažalost, neki ljudski očevi su takvi. But that's not God our Father. Ali to nije slučaj sa Bogom, našim Ocem. God our Father is a Father who loves us and cares for us daily. Bog, Otac naš, nas voli i brine se za nas svakodnevno. So we can be so close to Him that we can call Him, in all respect, we can call Him by the intimate term daddy. I mi smo bliski s njim i imamo pravo da ga intimno nazivamo tata. And this is the work of the Holy Spirit. I ovo je sve delovanje Duha Svetoga. And this explains what Jesus meant when He said we must be born from above. I to je Isus mislio kada je rekao mi moramo biti rođeni odozgo. So the Holy Spirit brings us, is part of that process of bringing us into that family of God. I Sveti Duh je deo tog procesa i aktivno je uključen u taj proces da nas dovede da postanemo članovi Božje porodice. The Holy Spirit also helps us to get to know God better. Sveti Duh nam također pomaže da upoznamo Boga bolje. He helps us to have access to God our Father. On nam pomaže da imamo pristup Bogu Otcu našemu. In Ephesians 2 verse 18, the Apostle Paul writes, U poslanici Efescima, Ephesians, 2 verse 18, u poslanici Efescima, 2. poglavlje, 18. stih, apostol Pavle piše: jer on dovede k Otcu oboje u jednom duhu. the writer is saying that both Jew and Gentile Prethodno pisac govori da oboje i Jevreje i neznabošce, pagane. have access to the Father through the same Spirit. I Jevreji i pagani imaju, to jest neznabošci, imaju pristup k Bogu kroz istoga duha. This access to the Father is to help us to pray. Ovaj pristup Otcu nam pomaže da se molimo. In Romans 8 verse 26, U Rimljanima poslanici, we read about the Holy Spirit helping us to pray. 8. poglavlje, stih 26. Mi čitamo o Svetom Duhu koji nam pomaže da se molimo. A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima, jer ne znamo zašto ćemo se moliti kad što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. You know, it's a comfort to know that when we cannot put words together, the Holy Spirit intercedes for us. Utešujuće je znati da kad ne možemo da sastavimo reči molitve, Sveti Duh posreduje za nas. Prayer is talking to God. Molitva je razgovaranje sa Bogom.
It's not to impress other people with our spiritual language. Ne bi trebalo da služi da bi se impresionirali drugi ljudi s našim duhovnim jezikom. Just as a personal story, Kao i lična priča. when I was much younger, I went to prayer meetings. Kad sam bio znatno mlađi, odlazio sam na molitvene sastanke. And I'd look around how many people were there, I gledao sam unaokolo koliko ima ljudi. and I'd work out that there were enough men that I wouldn't need to pray. I izračunao sam da ima dovoljno ljudi, muškaraca i ljudi da ja ne moram ni da se molim. Because they prayed and prayed and prayed, Jer su oni molili i molili i molili. and there wasn't necessarily any more time left for me. I nije ostalo ni malo vremena za mene. And I was happy Ja sam bio srećan zbog because toga. I couldn't pray like that. Jer ja nisam mogao tako se molim. But then I learned that that is not what prayer is. Ali sam kasnije naučio da tako ne treba molitva da izgleda. So it is not a one-way conversation to God, but it's also a two-way conversation. To nije jednosmerna komunikacija sa Bogom, već je dvosmerna komunikacija. The Holy Spirit helps us to listen to God when we talk to Him. Sveti Duh nam pomaže da slušamo Boga kada govorimo njemu. Another way the Holy Spirit helps us to know God better is through the Bible, His Word. Još jedan način na koji nam Sveti Duh pomaže da znamo Boga bolje je kroz Bibliju, njegovu reč. In Ephesians 1:17, U Efežanima poslanici ili Efescijama poslanici, prvo poglavlje stih 17. Biblija govori da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, dade nam duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate. we need and want to know God better. Mi trebamo i želimo da znamo Boga bolje. And it's the Holy Spirit that reveals the truth of God as we read His Word. I Sveti Duh je taj koji nam otkriva istine o Bogu dok čitamo njegovu reč. A verse may suddenly stand out to us and like it leaping out of the page. Kada jedan stih nam iskoči iz stranice i onako nam lično govori. It may help us to understand God better, or it may be for guidance. Možda nam pomogne da upoznamo bolje Boga, možda je taj stih nas usmerava da nas vodi u određenom pravcu. It may be also a conviction when something is wrong in our lives. Možda je i uverenje da smo nešto pogrešili u našim životima. Note here in this verse it says the Holy Spirit is the spirit of wisdom and revelation. I primetite da u ovom stihu kaže da je Sveti Duh, duh mudrosti i otkrivenja. I'm British and I was born in Kent, so I am happy to quote St. Anselm of Canterbury. Ja sam Englez, Britanac koji je rođen u Kentu i drago mi je što ću da citiram svetog Anselema Kenteberijskog. He said, I believe in order to understand. Koji je rekao, ja verujem da bi razumeo. Belief is not a blind leap of faith, Verovanje nije slepi iskorak vere. like we see in the film The Last Crusade. Kao što smo vidjeli u filmu Indiana Jones 3. deo. Yes, and the bridge only appears when he makes these steps out. Kad onaj most se pojavi tek on kad iskorači u provaliju. Belief is actually a step. In faith, yes, but Verovanje je korak u veri, da, ali it's a faith that is based on a growing understanding of God. ali je korak u veri koja je osnovana i utemeljena na rastućem poznavanju Boga. And an understanding that God actually loves us. I na razumevanju da Bog nas u stvari voli. So yes, it is faith, but it is not blind. Da, u pitanju je vera, ali ne slepa vera. The third thing the Holy Spirit does is help us to grow into the family likeness. Treća stvar koju nam čini Sveti Duh je da nam pomaže da rastemo i da postajemo slični našoj porodici. In England, we say sometimes people grow to look like their dogs. U Engleskoj mi kažemo da ljudi liče na pse koje imaju. And sometimes I wonder if this may actually be true Ponekad se pitam da li je to istina. when you look at the people and their dogs. Kada gledate ljude i njihove pse, da li oni zaista liče? In 2 Corinthians 3:18, U drugoj poslanici Koričanima, it says, 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, verse 18.
druga poslanica Korinćanima, 3. poglavlje, stih 18. Kaže: Mi pak, svi koji otkrivenijem licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje i slave u slavu, kao od Gospodnjega duha. So we are being transformed into his image. Mi se preobražavamo u njegov lik. So as we look at each other, Kada gledamo jedni druge, do we see Jesus? da li vidimo Isusa? Do you see Jesus in the life, in the face of others? Da li vidiš Isusa u životu i u licu drugih? I think this is a very challenging thought. Ovo je jako jedna izazovna misao. It would be fair to ask, though, what does Jesus look like? Bilo bi pošteno priupitati se kako Isus izgleda. In Galatians 5:22-23, we are told what the fruit of the Spirit is like. U Galatima poslanici 5, 22 i 23 stih nam stoji kako izgledaju ti rodovi Duha Svetoga. Znači Galatima 5, 22, 23. Čitamo: A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje. Na to nema zakona. Some might be tempted, looking at this list, to think I can have some, but not all. I ponekad možemo biti u iskušenju da kad čitamo ovaj spisak kažemo pa možemo posjedovati neke osobine, ali ne i sve. I could say I have love for people, but I'm not very patient. Ja mogu kažem, ja imam ljubav za ljude, ali nisam istrpljiv. Actually, that's a bit true for me. To je istina kad sam ja u pitanju. But these descriptions are the descriptions of one fruit. Ali ovo su opisi jednog ploda. For example, I could give the following description. Ja, na primjer, mogu dam sljedeći opis. I'm describing a fruit. Opisujem plod. Quite large, hand size. Voćku. Prilično veliki, veličine da stane u dlan. Red, yellow, green color. Crven, žut ili zelene boje. Tough skin. Tvrde kore. Juicy. Sočan. Large stone inside. Sa velikom košvicom unutra. Inside it's a yellow-orange color. Unutra je žuto, naranđasta boja. Sometimes the fruit is a bit stringy. Sometimes, excuse me. A bit stringy, the strings in it. Ponekad ta voćka ima vlakna unutra. Sweet. Sladak. Sticky. Lepljiv. All these words could describe one fruit. Sve ove reči mogu opisati jednu voćku. A mango. Mango. One fruit, many words to describe. Jedna voćka, mnogo opisnih reči. So this is true with the fruit of the Spirit. To je istina i o plodu Duha Svetoga. One fruit, Jedan plod, many words to describe how it looks. više epiteta, kako izgleda. We cannot opt out from these different aspects of the fruit. Ne možemo da isključimo ni jedan od ovih različitih aspekata ovoga voća. We need to display all of these characteristics. Mi moramo da pokažemo sve ove karakteristike. And as we grow into these characteristics, we grow into the family likeness, we grow into the likeness of Jesus. Kako rastemo u ove karakteristike, kako rastemo više i postajemo slični našoj duhovnoj porodici, mi rastemo i postajemo slični Isusu Hristu. Of course, if you're like me, you will need a sign up which says work in progress. A ako ste kao ja, treba vam natpis rad još uvek nije ništa završeno, u progresu, u procesu. Rast u procesu. The Holy Spirit also helps us to have unity in our God's family. Sveti Duh nam također pomaže da imamo jedinstvo u našoj Božjoj porodici. The same Holy Spirit lives in all who are children of God. Isti Sveti Duh živi u svima koji su Božja deca. In Ephesians 4 verses 3 to 6 we read. U poslanici Efescima, 4. poglavlje, stihovi verses 3 to 6, chapter 4. 4. poglavlje, stihovi 3 do 6, čitamo. Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. Jedno telo,
jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svojega, jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, kroz sve i u svima nama. I wonder why it is that so many times there are problems between churches Ponekad se pitam zašto često bude problema među različitim crkvama. when here we read that we are to make every effort to maintain the unity of the Spirit. Jer kad ovdje jasno čitamo, trebamo da se staramo da bi držali to jedinstvo duha. St. Francis of Assisi prayed, "Make me a channel of your peace." Sveti Franja Asiški se molio, učini me kanalom Tvoga mira, Bože. Sadly, too often we are a channel for everything but peace. Nažalost, često smo kanali za sve, samo ne mir. In John 17, 22-23, Jesus prayed, U Evanđelju po Jovanu, 17. poglavlje, stihovi 22 do 23, Isus se molio: ja u njima i ti u meni, da budu sasvim u jedno, i da pozna svet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao k meni, što si imao ljubav. Oče, kao što si imao ljubav. 23. Once I was in a group of missionaries and we were discussing this passage. Izvinite, još jednom preskočio sam stih. I skipped one verse. Okay. 22. 22. Ponovo ćemo pročitati ovaj tekst. I slavu koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu sasvim ujedno i da pozna svet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao. When we were discussing this passage, one of them said, Kad smo jednom razgovarali na ovom tekstu na jednom sastanku, well, it doesn't mean we have to be administratively one. jedan je rekao da ne znači da administrativno treba da budemo jedni. I'm really not sure what they meant, Nisam siguran šta su mislili, but whatever. ali šta god. It's not true we can be fulfilling God's will for our lives and not be in unity with one another. Nisam siguran da možemo da ispunjavamo Božju volju za naše živote, a da pritom ne budemo u jedinstvu jedni s drugima. Jesus was one with his Father in everything. Isus je bio jedno sa Ocem u svemu. He says, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. I on je rekao, ja sam slavu doneo tebi tako što sam ispunio zadatak na koji si me poslao. I accept that different churches worship God in different ways, Ja prihvatam da različite crkve slave Boga na različiti način. and there should always be tolerance for and acceptance of such variety. I uvek treba postojati tolerancija i prihvatanje takve različitosti. But we should never use it as an excuse to exclude members of God's family, our family. Ali nikad ne treba da koristimo te različite religiozne prakse kao izgovor za isključenje članova iz Božje porodice, naše porodice. A fifth thing that the Holy Spirit does, he gives us spiritual gifts. Peta stvar koja Sveti Duh čini je da nam daje duhovne darove. We are all unique. Svi smo jedinstveni, Maybe some of us are more unique than others. možda su neki jedinstveniji od drugih, And the Holy Spirit gives us different gifts. a Sveti Duh nam svima daje različite darove. These gifts we cannot earn, Ove darove mi ne možemo zaraditi, like collecting loyalty coupons kao što skupljamo kupone iz prodavnica or stars for good behavior. ili zvezde za dobro ponašanje u školi. And then we say we've got the full set, we can now exchange it for a gift. I kažemo, aha, imamo zvezde sada ili te kupone možemo da menjamo za neki poklon. That's not how we get the gifts of God. To nije način na koji mi dobijamo darove Božje. But also, we don't deserve them. Jer ove darove mi ne zaslužujemo. We cannot, by our lifestyle and by our behavior, earn the gift that God wants to give us. Ne možemo svojim životnim silom i svojim ponašanjem zaslužiti darove koje Bog želi da nam da. We should not get confused between natural gifts and spiritual gifts. I ne treba budemo da razlikujemo, mi treba razlikujemo prirodne darove i duhovne darove. Because the spiritual gifts God gives us are for building up the church. Jer duhovne darove koje Bog nam daje služe za izgradnju crkve. The gifts are freely given by God, we read.
Ovi darovi su besplatno dodeljeni nama od strane Boga. Ephesians 4 verse 7. Poslanica Efescima, 4. poglavlje, 7. stih. A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog. The gifts are given to all believers. Darovi su dati svakome, svim vernicima. In 1 Corinthians 12 verse 7 and then verse 11 we read. 1. Korinčanima 12, stih 7 And verse 11 as i well. stih 11. Čitamo. A u svakome se pojavljuje duh na korist. 7. stih, 11. A ovo sve čini jedan i taj isti duh, razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće. We need each other's gifts and each others need ours. Mi trebamo darove drugih članova naše duhovne porodice i drugi članovi trebaju naše darove. That's why we need to meet together so we can use our gifts for blessing each other. Zato treba da smo se sastajati zajedno da koristeći ove duhovne darove možemo ih koristiti na blagoslov međusobni. There are lists in the Bible, in the New Testament, of spiritual gifts that God gives. Postoje liste u Bibliji ovih duhovnih darova koje Bog daje. In 1 Corinthians, in Romans and Ephesians. U 1. Korinčanima, u poslanici Rimljanima i u poslanici Efežanima. They include teaching and preaching, U njima su uključeni propovedanje, naučavanje, healing and prophecy, izlečenje, proročanstvo, speaking and interpreting spiritual language, govorenje i tumačenje duhovnih jezika, hospitality, administration, helps. gostoprimstvo, administracija, A mixture of what would seem to be natural and supernatural. jedna kombinacija što meni se čini prirodnih i nadprirodnih darova. But all are needed in the church Svi su potrebni u crkvi and all are given through the Holy Spirit. i svi su dati od strane Svetog Duha. Just to clarify that some people call some groups of churches charismatic. Da malo pojasnimo, određene grupe crkava se nazivaju harizmatskim crkvama, harizmatske crkve. This is after the Greek word for grace. To je po grčkoj, starogrčkoj reči za blagodat. I don't think this is very helpful because we all need to believe that God gives us gifts. Jer ovo možda i ne pomaže, jer ja mislim da svi mi treba da verujemo da svima Bog daje darove. Whether we call ourselves charismatic or not, we cannot fulfill our function in the church unless God gives us his gift. Nazivali se mi harizmatskim ili neharizmatskim vernicima, mi ne možemo da ispunimo našu ulogu u crkvi ukoliko nam Bog ne da darove. And then the Holy Spirit gives us power to witness. I onda nam dalje Sveti Duh daje snagu i silu da svedočimo o njemu. In Acts 1 verse 8 we read, U delima apostolskim, 1. poglavlje, 8. stih čitamo. Nego ćete primiti silu kada siđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji tja do kraja zemlje. and Acts 4 verse 8, I dela apostolska, 4. poglavlje, 8. stih. Tada Petar, napunivši se Duha Svetoga, kaza im, knezovi narodni i starešine Izraeljeve. it is God's intention that we tell others the good news about Jesus. Božja namera da drugima govorimo radosnu vest o Isusu. How through faith in him our sins can be forgiven. Kako kroz veru u Isusa Hrista naši gresi mogu biti oprošteni. And how we can live in a daily relationship with him. I kako možemo u svakodnevnom odnosu da živimo sa njim. For this task, God does not leave us to our own resources. Za ovaj zadatak Bog nas ne ostavlja na naše, da koristimo samo naše sposobnosti. Just as Peter was filled by the Holy Spirit to witness, Kao što je i Petar bio ispunjen Svetim Duhom da bi svedočio o Isusu, so too we are filled by the Holy Spirit to witness. tako smo i mi ispunjeni Svetim Duhom za svedočanstvo o Bogu. So, in conclusion, I u zaključku, every true Christian has the Holy Spirit from the moment they believe. svaki pravi hrišćanin posjeduje Svetog Duha od momenta kada uzveruje. Every true Christian can also experience the filling of the Holy Spirit. Svaki pravi hrišćanin može iskusiti ispunjenje Svetog Duha.
In Ephesians 5:18, U poslanici Efežanima 5. poglavlje, 18. stih, stoji, verses 18 to 20. od 18. do 20. stiha stoji napisano: I ne opijajte se vinom u kojemu je kurvarstvo, nego se ispunjavajte duhom, govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i propovedajući u srcima svojim Gospodu, zahvaljujući se za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i Ocu. The sense of the tense of the word be filled is really be being filled. I ovaj glagol gde stoji nego se ispunjavajte duhom je trajni glagol. Ispunjavajte se, budite ispunjavani. Konstantno. It's a continual filling or a repeated experience. To je jedno trajno stanje ili ponovljeno iskustvo. Someone has suggested that we leak and we need to continually need topping up. Neko je predložio da mi možda iscurimo malo pa nam treba da se dopunimo. In our next talk, we're going to look at how we can be filled and experience the Holy Spirit in our daily lives. I u našem sljedećem izlaganju razmišljat ćemo o tome kako možemo biti ispunjavani u našim svakodnevnim životima Svetim Duhom. Thank you. Hvala na pažnji.